ባጭሩ ለማለት ስንፈልግ In a nutshell. in a nutshell. in a nutshell ለምሳሌ ባጭሩ ይሄ ሊሆን አይችልም ለማለት ከፈለግን In a nutshell, this is not gonna happen. in a nutshell this is not gonna happen. in a nutshell this is not gonna happen. የእውነት ለመናገር ለማለት ስንፈልግ Frankly speaking. frankly speaking. frankly speaking የእውነት ለመናገር የምትለው ነገር ሊታየኝ አልቻለም ለማለት ስንፈልግ Frankly speaking, I don't see your point. frankly speaking I don't see your point. I don't see your point እንላለን ማለት ነው። እስቲ ከእናንተ ደግሞ ባጭሩ ንገረኝ ለማለት በእንግሊዝኛ ኮሜንት ላይ ጠብቃለሁ። Thank you.